gospodine Đurđevac, evo pitanje za vas. Kako to da se na fakultetima u Podgorici mogu pojaviti kao izlagači na javnim tribinama gospodin Miodrag Vuković, gospodin Drecun i tako dalje, a ne smiju se ni pomenuti imena bilo kojeg političkog rukovodioca iz opozicionih stranaka u Crnoj Gori? Na bilo kojem fakultetu ti to radi. Pitanje je jedno, evo na primjer za vas, gospodine Vuković. Mislim, kako ste samoga sebe ubijedili u to da možete da se pojavite tamo i da dozvoljavate da te omladinske organizacije ili studentske jednostavno dozvole vama pristup, a ne dozvole, na primjer, nekom iz SMP-a. Mislim, to je do te mjere uvredljivo na javnoj sceni favorizovati samog sebi ili bilo kojeg iz vaše strukture da je to strašna stvar. A evo da vam kažem, gospodine Đurđevac, ne smiju ni to pitanje da postave na javnoj sceni te studentske organizacije. A to upravo ove studentske organizacije, ova studentska zvanična organizacija, koju sam vam sad pokazao njihovo saopštenje javno, jer je sve dirigovano i vezano za upravu fakulteta. I ja to razumijem, jer je to inercija starog sistema i nije ga lako razbiti. Ja i ne želim da se to razbije. Mi kažemo, tražimo omladinski savjet, neka postoji, ali neka se legitimiše kao vaš podmladak politički. I takav treba da bude, jer je takav i bio do sad. I neka ide sa tim u Evropu. A mi ćemo zakačiti naše omladinske organizacije, svaka sa svoje strane stranka, i neka idu svi tamo. I to je prava stvar, ljudi moji. Mi ne rušimo vam ono što stoji i što je materijalna činjenica. A pogledajte još jednu zanimljivu stvar. Kako se finansiraju, gospodine Đurđevac, ove firme raznorazne nevladine. Na istom papiru gdje je ovaj zakon o finansiranju omladinskog savjeta, s druge strane, evo kopije, danas sam to slučajno vidio, Zakon o finansiranju Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Crne Gore. Član 2. Sredstva se obezbeđuju namjenski na osnovu programa o korištenju sredstava koje donosi izvršni organ SUBNOR-a. Stav 2 ovoga člana 2 kaže: programom iz stava 1 ovog člana obezbeđuje se realizacija ciljeva i zadataka organizacije kojima se doprinosi, dvije tačke, pogledajte ovo molim vas, očuvanje i unapređenje tekovina oslobodilačke i revolucionarne borbe. Gospodine Vukoviću, pitanje za vas. Evo kako vam se finansira SUBNOR, na primjer. Samo jedno pitanje, uzgredna je ovo stvar, jedna mala digresija. Kaže, programom iz stava obezbeđuje se realizacija ciljeva i zadataka organizacije, dakle SUBNOR-a, kojima se doprinosi očuvanje i unapređivanje tekovina oslobodilačke i revolucionarne borbe. 41-45. Crnogorski zakon. Ovo je crnogorski zakon i ovaj vaš SUBNOR. I pita vas sad poslanik Vučinić, gospodine Vukoviću, koje su to tekovine kad ste ih vi 1992. godine 27. aprila, kad ste donijeli Ustav Žabljački ili Ustav SRJ, sve izbrisali gumicom, sve tekovine od 45. do 74. Srušili ste sve ustavnopravne sisteme i vratili Crnu Goru na položaj koji je imala 18. godine. Šta se ovdje brani? A pazite, ovo se finansira isto iz državnog budžeta Crne Gore. Koje tečevine? Objasnite to Crnoj Gori i javnosti. Dakle, morate postaviti stvari na koje ste ih sami doveli. I ne možete od toga da bježite. Ako ste Crnu Goru upakovali u položaj koji je imala 18. godine, pa kažete Crna Gora je 50% ravnopravna u Saveznoj Republici Jugoslaviji, onda ta ravnopravnost podrazumijeva ulazak u tu državu kao Crne Gore kao suverene države. A vi ste to izbjegli jer ste donijeli Ustav Crne Gore 6 mjeseci poslije Ustava SRJ. Dakle, pakovali ste stvari na način da ste sad došli u takav klinč politički da ne možete iz njega da izađete. Molim vas svime, gospodine Vučiću. Hvala. Treći put prekoračenje. Hvala.